Dobrodošli. Politbiro uživo. U produkciji Raport Media Grupe. Prvi gost, vrlo važan, je glumac, što bi rekla zabranjeno pušenje, de facto umjetnik. Emir Hadži Hafizbegović. Emire, veliko mi je zadovoljstvo da si tu. Također. Znaš da kažu kao onaj Hadži, to su mi rekli neki ljudi. Hadži Hafizbeg, Hadži Omer, Emir Bakir, tako da smo na istoj, ja na istoj priči. Nedavno sam pročitao da si trenutno najveći živući jugoslovenski glumac. Gledaj, svojevremeno je bila priča, čak Sitio da mi je pričao u nekim svojim rijetkim intervjuima, da su nacionalni identiteti omeđili Evropsku uniju, kamoli čitav svijet, pogotovo umjetnički. Smeta li ti ovo kad kažu najveći živući jugoslovenski glumac, jer igramo na istom jeziku, tako bih rekao. Ma dobro, prije svega hvala ti na pozivu u emisiju. Mi smo dobri drugovi, znamo se što kažu 100 godina i drago mi je da ovaj serijal koji ćeš raditi, za koji sam siguran da će biti sjajan sa nekim drugim značajnim i umjetnicima i ljudima iz društvenog života, započinješ sa mnom, meni je to svojevrsna i čast i tako dalje. I meni je privilegija i čast. Ja, kako bih rekao, sam čovjek koji je svoj ego davno poderao i bacio u kantu za smeće. Ostavio sam mali dio ega obzirom da se bavim poslom koji traži fokus na sebe. Gluma traži neku vrstu egzibicionizma i taj mali dio ega je ostao čisto zbog posla, ali nisam, kako bih rekao, sklon komentirati hvalospjeve o onome što radim. Ja svoj posao radim najbolje što mogu. Iza mene je bogata, ne volim riječ karijera, nego radni opus, znači 65 igranih filmova, preko... To sam te htio pitati, isto, preduhitrio si me. Negdje pročitaš 64, negdje 67. Dakle, 65 je. Pa evo, valjda ti tačno znaš ja koliko si snimio. Ako nećeš sam voditi sopstvenu neku statistiku i sam sebi biti PR, niko se tobom neće baviti. Čovječe, znaš šta, ja sam razmišljao, neki dan sam s nekim ljudima pričao. Rekao sam, hajde nabrojite mi 30 filmova jugoslovenskih sa prostora bivše Jugoslavije. Dakle, govorimo o svim državama, regiona, kako se to sad moderno zove. Niko nije dobacio do 30. Pazi, do 30. Znači, evo sad mi bi mogli ovdje potrošiti vrijeme da ja pokušam se sjetiti 30 naslova, ne filmova u kojim si ti glumio, nego naslova općenito. Ne možeš dobaciti. Moraš se dobro nategnuti. 65 je 65. Ogroman broj. Pritom 2500 predstava. Pa oko 2200, recimo, predstava pred publikom. Najviše tu audicija, koja nosi skoro 800 predstava, ali sad će 300 žaba, 200 buba u uhu, 150 volanda u Sarajevu, preko 100 zvornika. Onda sam ja imao jednu, kako bih rekao, ja sam imao zapravo jednu paralelnu karijeru, bosansko-hercegovačku i ovu regionalnu. Ja imam recimo 14 igranih filmova u Hrvatskoj, imam 5 u Sloveniji, imam 4 u Makedoniji, imam 9 u Srbiji. Jeste, i preko 20, oko 20 i nešto filmova u Bosni i Hercegovini. I ta moja karijera je filmska, govorim sad o filmskoj karijeri, zaista paralelno tekla. Recimo, ja uradim film koji ovdje gotovo nije spomenut, Čefuri Raus, koji imao 150.000... To je slovenački film. Slovenački film, jeste po tekstu Gorana Vojnovića, divnoj knjizi koju si čitao, jeste. Sjajni pisac. I onda, ili recimo film Odumiranje u Srbiji, ili Smrt čovjeka na Balkanu u Srbiji, ili recimo divni film Deca na Sonceto koji sam radio u Makedoniji. Tako da postoje te neke dvije paralelne karijere. A ono što je zanimljivo, recimo kad je ta neka moja filmografija u pitanju, ja od tih 65 filmova imam samo 9 glavnih uloga, ja sam svoju karijeru zapravo gradio na epizodama, nešto slično kao i Bogdan Diklić. To je zanimljivo, da ti paralele vučeš svoje karijere, ti si rekao nije to karijera, nego kao, to je tvoj život praktično.
često pominješ tog Bogdana Diklića. Dakle, govorimo o genijalnom glumcu. Zato što ga volim jako, što smo jako dobri prijatelji i znači Bogdan Diklić je, imamo isti taj, kako bi rekao, umjetnički narativ, da ne postoji velike i male uloge, samo dobre i loše uloge. Ima jedan kuriozitet, ja sam sa Brankom Šmitom snimio 4 filma u Hrvatskoj i imam 7 radnih dana. Za 7 radnih? Za 4 filma? Za 4 filma. To je dođeš, pošamaraš? Pa ne, to je, recimo u Metastazama sam imao 1 dan. Kako to izgleda? Molim te, priprema tvoja, dakle, možda je ljudima to zanimljivo. Ja, iskreno da ti kažem, kad sam prije rata, pa srednja škola i tako da mi želja bilo da upišem Akademiju scenskih umjetnosti. Međutim, moj prijatelj Samir Foča, ti znaš o kome govorim, dakle čovjek koji se bavi inženjer je tona i tako dalje za film, mi smo naprosto zakasnili na kako se kaže, prijemni ispit jer je bio nešto u junu, a mi smo računali da je to nekad u julu. Ja mislim da ti je bio dobar glumac. Pa vidiš, znaš, meni je tad recimo bilo to važno. Ali sada se divim ljudima nekim. I kod vas ima, naravno, i svega, ima i groznih likova i tako dalje, kao i u svakoj profesiji na kraju krajeva. Ali me ovo zanima. Kada pripremaš ulogu, prvo kako ih biraš? Na koji način ti kažeš, ok, ovdje ću glumiti? Odlično pitanje. Dakle, ja sam odbio glavne uloge kad sam bio bez para. A prihvatao sam uloge od jednog dana snimanja kao kod Šmita, kad vidim da taj lik prolazi kroz neku moju duhovnost, da prolazi kroz neki moj, kako bi rekao, da te ima način razmišljanja i naravno, najvažnija stvar, kakav je scenario. Može neki lik biti dobro ispisan u groznom scenariju. I onda ti jednostavno, ima filmova koje bi ja volio da nikad nisu izašli moji. Recimo, ima filmova koje je volio da nikad nisu izašli. Platio bi da nisu prikazani. I u Pulskoj areni. Da se izmišljalo za YouTube. Tako je. Ne bi sada o naslovima i o autorima i rediteljima. Ali to je dobro pitanje. Ja ću ti sad ispričati nešto što će sigurno biti zanimljivo gledaocima. Za svaku ulogu koju ja radim, pogotovo na filmu, jer estetika filmska je drugačija od estetike teatarske. I ne treba nikada porediti film i teatar, jer teatar se dešava tog trenutka pred živim ljudima, odgovorniji od filma, ne pristaje na grešku, a u filmu možeš, mi smo imali jedan dubl, ja i Sergej Trifunović u Karauli koji smo ponovili 21 put. Ono kad se maršete? Ne, nego kad ga ja šaljem na put za Beograd. Štafetu. Štafetu. Jednostavno u Grliću to nije sjedalo, nekad ja pogriješim, nekad Sergej, nekad je on. 21. dubl je kupljen. Mogu li te ovo pitati? Igrate obojica isti tekst koji piše tamo? Tako je. 21 put smo ponovili. 21 put. Zašto? Zato što nije bilo hemije. Jednostavno, pazi, vrhunski manipulator u nekom pozitivnom smislu je reditelj. Znači, ako on kaže da mu se nešto ne dopada, može se nama dvojici to jako dopasti. Idemo ponovo. Ali ovo je bitno. Ja uvijek napravim virtualnu biografiju lika koji igram. Napravim njegovu biografiju i ponudim to reditelju. Kažem, ovaj čovjek koji ja igram je po nekom mom osjećanju iz ovog dijela, ne znam, Bosne i Hrvatske, Makedonije i tako dalje, gdje sam se igrao. Njegovi roditelji su ovo radili, ima braću i sestre, navija za ovaj tim, voli ovu hranu, sluša ovu muziku. Napravim biografiju. Ti zidaš. Tako je. Tako kao što smo neke leksikone nekad ispunjavali, koga voliš, šta voliš jesti, koju boju voliš, za koga navijaš. Evo jedan podatak, recimo, ja sam Grliću rekao da je moj poručnik Pašić grobar i da je navijač Partizana. A odjednom se u toj kancelariji pojavila poster Crvene zvezde. Mi smo imali ozbiljan, kako bih rekao, problem. Jer ja sam, ako igram Deliju, to nije taj lik. Jednostavno jer sam ja provjerio da su... A i JNA-ovci su više navijali za Partizan. Dakle, ima smisla. Muslimani u JNA su listom navijali za Partizan. Vrlo rijetko za Zvezdu. Vrlo rijetko za Zvijezdu. I onda, kako rekao, to je bitno, znaš, za tu hemiju tog lika. Jer, evo sad šta je bitno, hoću da ispričam.
Postoje u našem poslu takozvane skice za lik i lik. Vrlo je teško napraviti lik. I onda su me studenti glume pitali da im objasnim razliku između skice za lika i lik. Ja kažem, vidi ovako, dva su medija gdje se mi realiziramo. Jedan je teatar, drugi je film. Najvažnija, jel? Imaju i radiodrame, imaju davanje glasova crtićima, ali uglavnom 99% glumaca se realizira u ta dva medija, teatar i film. Ti kao konzument, kad dođeš u teatar ili da gledaš neki film, ti imaš pravo sa svojom ženom, sa prijateljima, da meditiraš o liku koji gledaš i da ga stavljaš u dramske situacije koje nisu dramske situacije iz te predstave i iz tog filma. Ja hoću da kao konzument meditiram kako bi se Sean Penn iz Crvene linije ponašao da mu neko u tramvaju u Sarajevo pali šamar. Hoću da meditiram kako bi se Meryl Streep iz Mostovi okruga Madison ponašala da zapadne u liftu. Imam pravo. Tako je. Ako dobijem odgovor, to je lik. Ako ne dobijem, to je skica za lik. I ti tako zidaš. Ja tako zidam. Znači, to je vrlo bitno da likove hoću da kako bi rekao Anthony Hopkinsa iz njegovih najboljih filmova stavljam u kontekste dramske koji nemaju veze sa filmom. Ako dobijem odgovor kako bi se taj lik ponašao, to je lik. A sve ostalo je skica za lik i neko opšte mjesto. Svi dobiju da igraju ubicu, svi su kao namrgođeni i sve to. Možda ne mora biti tako. Da, vidio si kako Bruce Willis igra zločinca koji treba ubiti predsjednika Amerike kad u stanu jede one lazanje. Jest, kad ona ide... Jest, kad ide onaj mitraljez neki. Tako je. A isto tako kako igra kod Tarantina u Pulp Fiction. Tako je. Ja uvijek tražim kontru. Boksera. Uvijek tražim neku kontru. Kad igraš, ne znam, doktora, ljubavnika, ubicu, direktora firme, da ga igraš iz kontrije, da publika ne dobije ono što po defaultu taj lik treba da bude. Super, kad si rekao to kako igraš. Negdje si izjavio, vidio sam to. Ja sam, kako kaže, referirao sam na Sidrana, pa si rekao, mi mislimo da smo preživjeli rat. Tako je. Našeg velikog književnika, da to, valjda to svi znaju. Rekao si da si neizliječeni PTSD pjevac. Sad, gledao sam te u Žabi u više navrata. Dakle, to je predstava to nije film. Gledao sam naravno i film. Neuporedivo je to. Volim taj živi kontakt kao i ovo sada. Ti si u Žabi, čovječe, PTSD pjevac. Dakle, kako bi rekao, tvoja bol u Žabi nas razvaljuje u publici. Dakle, to ne, znaš, kako ono kažu, ne možeš to glumiti. Gdje je ta granica između glume i onoga što zaista jesi, zaista što te boli? Negdje si također jednom rekao, meni si zapravo rekao u privatnom jednom razgovoru, da si bolestan nakon Žabe. Tako je. Da nisi dobar nekoliko dana nakon toga da se naprosto iscijedite ta predstava. Još jedno dobro pitanje i digresija. Zaista dugo nisam neki intervju otvorio s nekim novinarom na način da se dobro osjećam jer pričam o umjetnosti. I mislim da sam ja tu, kako bi rekao, najbolji sagovornik. Naravno, pričat ćemo mi o drugim temama, ali ono što je ključno u ovoj čitavoj priči je umjetnost. Ti si pa ti si najnagrađivaniji glumac, možda čak i u Europi u ovom trenutku. Pa eto, tako kažu. Žaba je jedan specifičan tekst i zapravo Sidran je jednom rekao, kad ga već spominjemo, tog genijalnog i čovjeka i umjetnika, da me moli da ja Žabu više ne igram. Jer se boji da ću ja u jednoj od predstava Žabe preselit, jest. Tako, on to mene zamolio, mi se približavamo 300. Žabi, 12 godina igramo. Jesi ga poslušao? Nisam ga poslušao, jednostavno to je jače od mene. I odlično si elaborirao stvar. Pitao si me gdje je ta tanka linija između iluzije i realnog. Tako je. Teatar je fikcija, kao i film. Jel? Mi igramo neke likove u svoje ime. Ali nikada ja imam preko 40 pozorišnih premijera, nisam sudario sa likom koji je na neki način alter ego mog realnog života. Jel?
od učešća u armiji i u drugom korpusu sam bio, dakle, pripadnik armije BiH, preko nekih surovih situacija u kojima sam bio, preko ovih pametnjakovića koji su poslije 10 godina došli i pričaju nam kako se trebalo deblokirati Sarajevo iz Minhena i tako dalje. I odjednom sam ja osjetio radeći na toj predstavi da ja igram samog sebe. I valjda je i zbog toga uz moju trojicu fenomenalnih kolega ta predstava nikad ne bi bila proglašena najboljom predstavom na Balkanu, da nema Aleksandra Seksana, da nema Mirsada Tuke, da nema Muamera i naravno reditelja Elmira Jukića. A ono što je zanimljivo, taj tekst je napisao Dubravko Mihanović, dramaturg iz Gavelije. Predstava je premijerno prikazana u Zagrebu i onda smo mi taj tekst dovukli nekako do Sarajeva, to je long story, malo duža priča. I počeli smo ga 2008. 24. decembra igrati u Kamernom teatru. I šta se desi? Na jednoj od predstava bila jedna doktorica iz Zenice. I mi smo se sreli u Turskoj na nekom ljetovanju. Ona je meni prišla i rekla ja sam doktorica iz Zenice, ja se bavim PTSP-em, napisala sam neke knjige, gledala sam Žabu. Vi ne znate, ali vi ste PTSP-ovac. Dijagnoza? Dijagnoza. Iz publike? Iz publike, jest. I vjerovatno ovim gradom i našom državom i ovim krvavim meridijanima koji se zovu Balkan hodaju PTSP-ovci koji to nikad nisu osvijestili. Jer ima dijabetičara koji ne znaju da su dijabetičari, ima ljudi sa raznim bolestima koje nisu nikada dijagnosticirane. I ja duboko vjerujem da je PTSP ostavio ozbiljan trag na mnogo ljudi, ali oni nikada nisu, kako bi rekao, to osvijestili. Ja kad počnem igrati Žabu, vjeruj mi Bakire, ja izgubim osjećaj publike. Ja ne vidim publiku uopšte. Vidim tu Brijačnicu, vidim Acu, Mirsada i Muamera i odem u jedan, kako bi rekao, metafizički neki prostor koji je samo nama glumcima znan. I naravno, poslije te predstave se malo desocijaliziram, ne mogu odmah da komuniciram sa publikom, povučem se u svoj stan, ujutru ustanem, naravno, dobar, idemo dalje. Ne volim te mistifikacije kako se teško izlazi iz uloge. Mislim, to je naš posao, ali u pravu si potpuno da nakon Žabe, pa i nakon Zvornika, gdje igram tog junaka koji me valjda... Sidrano tekste. Teško je uspostaviti komunikaciju, jer to je ozbiljan stres. Mislim, svaka pozorišna predstava je stres. To je odgovoran posao. Treba izaći pred 100, 200, 300, 500 ljudi i govoriti neki Čehovljev tekst, neki Molijerov tekst, neki Strindbergov tekst, neki Nušićev tekst. I to je, svaka vrsta odgovornosti je stres. Ja sam i u ovu emisiju s tobom ušao, ne pod stresom, ali sa odgovornošću da, kako bi rekao, kažem i da odgovorim na tvoja pitanja na način da to ima smisla. Čim se boriš za neku vrstu smisla, imaš stres. Imaš stres, svaka odgovornost je stres. To je to. Zato je pozorište nije utjecajno kao film, ne dolazi do tolikog broja ljudi. Ali je film, ali je življe, neka, kako bi rekao, pozorište je bolje. Samo bih odgovornije. Samo bih završio, to je obostrana katarza i nas u Žabi i publike. Postoje desetine primjera kako je publika reagovala na Žabu. Ljudi su znali zaboraviti gdje su parkirali kola. Znam, ja sam izlazio na kautiran. Da, onda... Ne samo ja, nego... Ispričat ću jednu anegdotu sa Mustafom Nadarevićem, našim, Allah rahmet mu duši, dragi naš Mustafa, napustio nas je. On je došao na premijeru Žabe sa Slavicom svojom divnom, koja, nažalost, isto nije više među nama. I u jednom trenutku dok smo mi igrali predstavu, to je bilo znači decembar 2008. premijera, Mustafa na premijeri, ja sam vidio da se oni Slavica nešto gombaju. Gombaju? Nešto njih dvoje
Ti vidiš, mislim, ja sad pričam s Neko tobom. želi da izađe, mogu misliti, jel? Ne, ja sad pričam s tobom, a vidim otprilike šta kamerman radi. To, znači, imam tu percepciju. Završi se predstava. I kaže meni Slavica, možeš ti misliš šta on htio da uradi. Ali to je, mislim, genijalna reakcija. On je rekao Slavici, ja ću sad izaći, ući u Brijašnicu, reći, mogu se ošišati, zaboravio sam da je danas Bajram, da ne radite. I odmah izaći. Želi da bude dio predstave. To je sjajno. Želi da bude dio... Ali to je sjajna priča. To je sjajna priča, nisam znao stvarno. Jeste, Slavica mu rekla, nemoj, molim te. I šta bi ti da je ušao? Da je ušao... Nastavlja se igra, jel? Nastavlja se igra, ima ta čuvena anegdota sa Radovana III. Kad je... Zoran Radmilović. Tako je Dušan Kovačević pisao. Tako je, kad je Dragan Nikolić, koji ne igra u predstavi, iskoristio moment kad je Zoran Radmilović sam na sceni kad gleda Đorđa na televiziji i ušao mu na scenu. Spomenuo si Dragana Nikolića, ajde i završi. Samo da završim. Iskoristio taj trenutak. I okrene se Zoran Radmilović, vidi Dragana Nikolića na sceni sam, a nije dio predstave. Otkud ti? Prle. On kaže, jao, Prle i padne u nesvijest. I sad ovaj sam na sceni, znaš. Spomenuo Dragan, ti si, dakle, vrlo je bitno, to ljudi mogu, tvoja biografija je, kako bi rekao, otvorena knjiga. Tako je. Dobitnik si nagrade Zoran Radmilović, ali genijalan glumac, velika nagrada, u Srbiji možda najznačajnija za glumačku profesiju. Gaga Nikolić ti je važan, dakle govorimo o Draganu Nikoliću. Kako bi rekao, beogradski šmeker, toliko je o njemu napisano, toliko je on snimio stvari. To je jedan od ljudi za koji bi ja rekao, nije postojao čovjek koji je ljepše stariji od njega. Kad ga pogledaš u Otpisanim, pa do ovih zadnjih njegov, on je Lafče na kraju života. Dakle, s nekom bradom, neki muževni lik, koji je dobio koju kilu više, valjda je bio previše mršav i tako dalje. Reci mi, šta kad kažeš Dragan Nikolić, šta ti prvo padne na pamet? Mangup. Gospodin Mangup. Beogradski šmeker, tako ga zovu, ja. Ja sam bio jako... Dobar, ajde da otvorimo i tu priču. Nisam to otvarao po intervjuima nikada sa Milenom i sa Draganom i sa Borom Todorovićem. To su bili troje ljudi s kojima sam ja imao poseban odnos, naravno i sa Borinom ćerkom koja drži jedan lijepi restoran u Beogradu. Sa sinom, Srđanom Odličanom. Ja ga više znam iz Katarine Velike kao Bog. Jeste. I sad ću ispričati jednu priču koja je prezanimljiva, nikada nisam ispričao. Kad je Gaga umro, nazvao sam Milenu. Ja sam taj dan imao suđenje u Sisku. To je bio 11. mart 2016. na dan. Kako ti pamtiš te datume? Imao sam suđenje u Sisku za nesreću u Beogradu. Pred Zagrebom nisam mogao doći. Prošlo 2-3 mjeseca i mene Milena zove, ja sam bio u Beogradu, kaže moramo se naći da ti nešto dam. Ja kontam šta je. Mi se nađemo i Milena meni da jednu jaknu kožnu Gage Nikolića i da mi 3 njegove košulje. Markirane. Tommy Hilfiger, ne znam, Boss i tako dalje. To je meni bila takva jedna satisfakcija na to druženje i na te razgovore s Gagom i sa Borom. Jel? I onda mi se isto desi sa Borom Todorovićem. Njegova ćerka mi da nešto što je njemu bilo jako bitno, što ja nosim već 7-8 godina, jedne makazice u žutom futroli. Kaže, to je otac 40 godina nosio sa sobom na put u neseseru. I te makazice i ta jakna i te košulje, to čuvam. Nosiš li to? Nosim, kako da ne. Čak sam namjerno, kad sam dobio neke značajne nagrade, oblačio Gagine košulje. Mislim, to niko nije znao. Evo, prvi put to... Pomenuo sam, vidiš, o tome nismo nikad pričali, pomenuo si tu nesreću pred Zagrebom i tako dalje, znaju ljudi o čemu. Kako si to, što se kaže, predeverao? To je bio nesretan slučaj. To jedini ja znam i moja porodica. I tad sam zapravo shvatio da su ljudi u životu jako bitni. Znaš, ljudi te u životu razočaraju, doživiš teške stvari od ljudi kojima si vjerovao, ali Boga mi te ljudi dignu. Da nije bilo ljudi, teže bi ja to prebolio. Ono što je
najvažnije utvrđeno je da nisam kriv, mislim, cijela ta priča noćna i preticajna traka, čovjek koji to sve pomeo, skretanju desno je pobjegao, on je kasnije uhvaćen i dobio je i zatvor, gospođa je stradala i tako dalje, ali kažem, to je jedan težak period mog života, znam ja kako mi je bilo, ali zaista sve se to prebrodi uz porodicu koja je uvijek tu uz tebe i uz ljude koji su dolazili, jer ja sam isto teško stradao, sam imao tešku operaciju lijeve ruke 2 puta, butna kost, potres mozga, ja nisam mogao iz kreveta ustati dobrih mjesec i pol dana, dolazili su mi ljudi iz Sarajeva, iz cijele ex-Jugoslavije da me obiđu. Ono što je vrlo bitno, ja sam stupio u kontakt s tom porodicom preko Tarika Filipovića koji je bio prijatelj ćerke gospođe koja je poginula. Ja sam imam jedan, kako bi rekao, lijep i plemenit odnos i mi smo se našli, ja i ćerka i Tarik Filipović, sjeli smo, popričali, isplakali se i tako dalje. Tako da sve se desilo prije 7 godina, već 7 godina ima i kako rekao, ne bježim od te priče, jedini ja znam kroz što sam prošao, kao što zna i ta porodica nastradale gospođe Ankice Kuduz. I jednostavno, kako bi rekao, to je jedna velika kušnja bila kojoj se ja isto tako kako sam sam kroz nju prošao, sam i vratim u nekim danima, satima, noćima. I to je, ne znam kad će me Bog pozvat sebi, ali možda sutra, možda za 10-15 godina, ali naravno sa tom nekom pričom i tom noći. Ja sam snimao film za Amerikance i došao sam na jedan dan u Sarajevo, to je bio 14. oktobar 2014. Vratio se, krenuo prema Zagrebu i nazvao producenta. Mi smo sutra trebali za Dublin da letimo čarter letom i da snimamo neke scene u Dublinu. Jedan akcioni američki film. Igrao je igralo je još nekoliko glumaca sa prostora ex-Jugoslavije. Uglavnom su glumci bili stranci. I to se desilo, znači, pred sami taj čarter let ujutru u 6 sati je trebalo da letimo. A to se desilo u 10 navečer, 40 km prije Zagreba. Namjerno te nisam, iako si bio ekstenzivan ovdje, vidim da ti i dan danas teško padaju te stvari. Namjerno te nisam htio prekidati, zato što smatram da je tebi, vidim da ti je važno da to kažeš i hvala što si ovo podijelio na ovaj način. Očigledno se radi o jednoj dubokoj traumi u kojoj, kako bi rekao, takav je život, svakom se može desiti. Daj da se vratimo samo na film, na glumu. Ti si student prve generacije Emira Kusturice u Sarajevu na Akademiji scenske umjetnosti. Student druge generacije koje je Kusta uzeo, a prvu je uzeo Bora Stepanović. Ali Kustin je prve. Kustin je prvi. Kustin je prve, pa da. Prve i jedine. Pa i on je nakon toga... On je nas izveo, 4 godine je bio naš profesor i nakon moje klase on više nije bio profesor. Vidiš, ovih dana čovjek se vozio helikopterom iznad Sarajeva. Ja sam napisao tamo na Twitteru, pošto kao da je društvene mreže, i o tome ćemo malo porazgovarati. Kako da ne? Let iznad Kusturičijeg gnijezda. Alegorija na čuveni film. Ali, kako ti to objašnjavaš? Mislim, znaš čovjeka, glumio si u njegovim filmovima, poznavali ste se tolike godine, ne znam u zadnje vrijeme da li imate ikakav kontakt. Lopte igrao. Igrao lopte, kako bi rekao, čitava ta tvoja generacija glumačka, važan je on bio.
mislim, jako je bio bitan i tako dalje. I vjerovatno me i pomogao u karijerama, dakle, rad sa njim i tako da je beskrajno talentovan čovjek, ali sa nekim svojim, kako bi rekao, kuršlusima vlastitim. Prema vlastitom gradu, ne traži niko od njega ovdje da dolazi i da priča nešto genijalno o Sarajevu, ali bar da ne plije na taj grad, a onda sjedneš u helikopter i voziš se iznad. Nadam se da nije pljutsko, da ga je nešto zabavilo. Šta ti misliš? Dolazi i oni kolima u Sarajevo. Šta? Kad? Pričat ću ti. Šta njega rukovodi, što bi rekao Davor Popović, da leti iznad Sarajeva? A vidi nešto, ima Dostojevski jednu misao, kaže čovjek bez domovine je čovjek bez psihologije. On je apatrid. Napustio je Bosnu. Apatrid, da. A nije postao, kako bi rekao, neki endemski Srbijanac. Čovjek bez domovine. Ali ipak se dovuku u Bosnu. Evo, u Andrić grad, to šta? Pa dobro, mislim. Ipak je kod nas. Možemo pričati da je to... Ja sam rekao i sebi sam dao, kako bi rekao, sam sebi ostavio neki amanet da neću više odgovarati na pitanja o Kusturici. Aj, molim ti još ovaj put. Pa eto, otvorio si me na početku s umjetnošću. Ne bi te ni pitao stvarno, nego letio čovjek prije... Ma ne, ako već razgovaraš sa mnom kao ozbiljnim glumcem, on je neizostavni dio priče. Tako je. 4 godine moj profesor, kanalisao moju energiju na drugoj godini važna filma. Na drugoj godini akademije, kad ja još nisam znao šta je filmski set, nisam znao šta je gafer, nisam znao šta je skript, nisam znao šta je broj objektiva. Ja sam 13 radnih dana imao u filmu Otac na službenom putu, velika uloga. Moj prvi kadar je sa Pavletom Vujsićem, Vilko Filač, pokojni, Mira Karanović, Moreno de Bartoli, veliki film, a meni 21 godina. Mira Furlan, koja, eto, nažalost, to je strašna priča od Ujeda Komarca sa Zapadnog Nila, je tad imala 27, ja 21 godinu. Snimali smo u rodnoj kući Vladimira Preloga gore. Svetozana Markovića, bivša ulica. Tako je. Ne znam kako se sad zove u Sarajevu. Znam, to mi je prijatelj, drug iz osnovne škole. Veliki dio filma se gore snimao i godina je bila 82. na 3. Film je 18. juna 85. je dobio Zlatnu palmu u Kanu. Parket priča poznata. Emir Kusturica je čovjek koji, ja sam jednom to rekao, pa su to prenosili mnogi mediji, za koji bi se ja možda i dan danas potukao kad bi ga neko napao. Ne bi mogao gledati. Zaista bi to uradio? Uletio bi u tu tuču na njegovu stranu. Upravo radi ovog istorije? Pa ne, postoji jedna, kako bi, vrsta emocije koju ti... Bil glumio u filmu koji on radi? Bil glumio u filmu koji on radi? Ne, isto sam to rekao, ne. Zašto? Pomarisao bi se za njega, a ne bi glumio u njegovom filmu? Glumio bi u filmu... Čak i ako ne pravi ulogu za tebe idealnu... To je nemoguća misija, pošto on, kako bi rekao, nije on frajer koji se sa mnom bavi. A da se desi čudo? Ako bi radio film koji tretira agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Nek napravi film o Srebrenici, istinit, nek napravi film... I o tome ćemo pričati. To se neće desiti. Nek napravi film o opsadi Sarajeva. Kada bi napravio film... Opsadi Sarajeva igru. Ti znaš da onu Sidranovu trilogiju. Otac, zapravo trebalo ići Otac, pa Dolibel, pa onda prvi put Ocem na izbor. Jel' tako? Sad, kad bi desilo se neko... Nemoj dva hipoteza. Sačka, ne, hipoteza. Pa ne, pitam. Prvi put s Ocem na izbore. I kaže, ti igraš glavnu ulogu. On sa Sidranom razigra priču. Dakle, dalje... No dobro, ti sad praviš neku potpuno hipotetičnu, idealističku priču. Zanima me. A zanima me. Pa bi poslije obavljenog nekog razgovora. Moramo biti razgovor. Nekad bi bio Sidranov scenarij. Gledat će ovog usta. Ja. 100%. Dakle, ti si njemu zanimljiv, znate. Student si mu bio... Ma nisam ja njemu, šta će vam biti zanimljiv? Kako nisam? Pa nisam, on je ozbiljan, svjetski lik, on je... Šta si mi htio ispričati da je dolazio u Sarajevo? Pa autom. On je autom dolazio u Sarajevo, pokazivao je slike po Mokroj gori, kako dođe u Sarajevo, islika se na Gorici i urani i sabah se... Sad. To je nam je pričao... Po noći, ko vampir. Dođe, malo obiđe Goricu i tako dalje s rajom svojom i urani i sabah se vraća u Mokru goru. Dočekao ga neko u Sarajevu tu.
Šta? Dočekao ga Pa neko vjerovatno, pošto je noć, ne dočeka ga niko. On to nego on dođe s nekim obiđe, jeste i te slike pokazivo Mustafi Mustafiću, Dininom ocu koji je radio veliki film o radi, još uvijek dokumentarni film o BiH kinematografiji. Jeste. I kao Pujdi pokazivo to. I Pujdi je to pokazivo, a Pujdi je to nama ispričao. Mislim, to nije nikakva ilegala. Što nije ja prvi put čujem. Pa to je Pujdo pričao pred 10-15 ljudi na snimanju filma. Znači, samo malo. Ja. Kusturica, dođe u Sarajevo. Dođe u Sarajevo autom tajno po noći, ode na Goricu, slika se, islika se i razguli Sarajevo. I razguli na Mokru Goru. Pa dobro, negdje ode. Pa to ti ono što sam rekao. Šta ga rukovodi? Šta ga boli? Pa vidi nešto, ne bi ja ulazio u to psihologiju, znaš, kako bi rekao, da li po tebi ima išta gore da se desi čovjeku da ne može rahat proći ulicom svog djetinjstva? To je grozno. To je grozno. A ja ali mislim, grozno je u varijanti kada je to tvoja dobrovoljna odluka. Imamo i druge odluke. Recimo, imamo zadnji rat. Pa imaš ljude koji su protjerani iz svojih mjesta i ne smije da ode. To je drugo. Ali ovo je dobrovoljni egzil. A znaš kako ti je kad zaigraš sa srbijanskim službama, nema zebancije. Bezbednosti. Jest, tako da on je između, kako rekao, sudbine rodnog grada i raje svoje i nekog personalnog hedonizma i svojih, kako bi rekao, životnih odluka izabrao taj personalni hedonizam. Izabrao je, kako bi rekao, Vučelića za prijatelja, izabrao je neke obskurne ljude da mu budu prijatelji, a zatvorio je vrata, ne znam, Boris Stjepanoviću zatvorio je vrata. Ali vidi, to se na njegovom talentu odrazilo. Dakle, ti kad pogledaš, ti filmovi su sve lošiji i lošiji. Kako vrijeme prolazi, jer je iščupao sam sebe iz korijena onog što on jeste, ovoj Gorice o kojoj ti govoriš, tog te sarajevske neke priče. Nakon toga on manje više imao je zapaženih filmova, ali to je sve slabije i slabije. Dakle, sve manje uticaja ti filmovi imaju, dobivam tu i tamo neke nagrade. Ali nemoj da pričam o njemu, da ne trošim previše. Ovo mi je bilo zanimljivo da kaže da čovjek dolazi. Evo, vidjet ćemo, mislim, to meni stvarno nevjerojatno zvuči. Pošto kupio, potom prodao. Reci mi ovo, dobio si... A ne vjerujem da je Pujdo frajer koji mu išao gore da radi intervju. Kogod Pujdu poznaje, vrlo zna da je to ozbiljan čovjek. Jest. Dakle, to nije čovjek koji priča onako budalaštvo. Najnagrađivaniji si glumac sa prostora Balkana. Najnagrađivaniji. Govorimo o 20 i više filmskih nagrada na Grand Prix festivalima. Da ne spominjemo ove B klase, C i tako dalje. Sad ja ne znam koliko to Raja znaju, objektivno ljudi možda i ne prate te stvari. A ja znam, zato što si mi ti pokazao tu knjigu. Dakle, govorimo o Venecijanskom festivalu, Zlatni lav. U konkurenciji su bili razni glumci, nećemo ih sad sve nabrajati, naravno i ti, ali frka je bila oko dva čovjeka. Al Pacino i Emir Hadži-Hafizbek. Imao je film i Ed Harris, imao je Ethan Hawke. Sve to, ali Al Pacino, majstor. Pazi, ti si dobio 7-0 Al Pacina. Dobro, Stani, sačekaj malo. Pazi Al Pacina. Znaš, nije to zajebancija. E sad, taj lav, uzeo si tog Zlatnog lava, Venecija, to je prošlo u medijima kao, kako bi rekao, kao da si dobio na nekom bezveznom nekom festivalu. Dakle, nije bilo, halabuke nije bilo. Bilo je u Hrvatskoj, nije bilo u Bosni. Jer to je hrvatski film. Hrvatski film, ali okej, ali ti si bosanski glumac. Jest. Jednom si rekao, više su, i to se potpuno slažemo, više su za irsku, kako bi rekao, popularizaciju, za irsku državu uradilo 5 umjetnika, nego kompletna irska politika u zadnjih 100 godina. Pa spomenuo Bernarda Shawa, pa spomenuo Becketa, pa James Joycea, Oscara Wilda, i završio si za Bono Voxa. Tako je. Bono Voxa. Ja zaista mislim da ste ti dani sa Jasmila, dakle govorimo o ljudima koji osvajaju nagrade po svijetu, više uradili za Bosnu i Hercegovinu nego kompletna bosansko-hercegovačka diplomatija
od 1992. do danas. I vjerovatno će se to produžiti narednih 30 godina. E sad, šta vama država vraća? Šta vam vraća? Ništa. Dakle, ništa. To što si ti sad trenutno direktor kamernog teatra zadnjih 4-5 godina, ne znam, što si u međuvremenu napravio 18, kako bi rekao, premijera, je li 18 ili 19? 18 premijera za 4,5 godine. Sada ide 19. Sada ide 19. Da, idemo Schindlerov lift, da, tako je. Ponovo Koka Mladenović, Darko Cvjetić, njegov genijalni roman. Dakle, govori se radnje u Prijedoru, u jednom neboderu, odnosno 2 su nebodera, ali jedva čekam da to vidim, ja mislim da će to biti genijalno. Gdje vas politika zloupotrebljava? Stalno vas vuče u... Moram te to pitati, jer na kraju krajeva član si predsjedništva vladajuće stranke. A prije nego što te to pitam, ukratko, zašto si ti fasciniran toliko Alijom Izetbegovićem? U čemu je for? Ja nisam sklon toj ideolatriji, nisam ja sad, možda je pogrešna riječ fasciniran, ali ja sam veliki poštovalac lika i djela Alije Izetbegovića. I ako bih morao odgovoriti zašto sam 30 godina politički, kako bih rekao, prisutan, prvo bih ispričao tu priču, onda rekao zašto volim predsjednika Izetbegovića. Dakle, i ja i ti smo mogli ostati u zoni konformizma. Ti si, između ostalog, odličan tekstopisac, rocker si, dakle, pripadaš jednoj muzičkom kulturnom krugu Sarajeva koji je vrlo ozbiljan. Svi znamo da si ti rocker. I onda ja bi tebi mogao postaviti kontra pitanje, zašto si ti bio fasciniran emisijom 60 minuta i ostao dugo u njoj zbog koje ćeš kasnije imati probleme. Imaš i dan danas. Mislim da smo obojica, ne želim ja sad ući u priču ti meni Vojvodo, ja tebi Serdar, ali ja tebe cijenim zbog toga što nisi ostao u zoni konformizma i što si, kako bi rekao, imao potrebu da unutar jednog društva koje je teško ranjeno, nad kojim je izvršena teška agresija, nad kojim je otjerano 500.000 ljudi, uglavnom Bošnjaka, u zemlje trećeg svijeta, da imaš svoj stav o tome. Ja sam jednostavno, kao misleći čovjek, odlučio da imam stav, a ne da ostanem u zoni konformizma. Gledajući koji je to, kako bi rekao, politički segment kome bi ja kao čovjek dao podršku, odlučio sam se za politiku gospodina Izetbegovića, jer me je jako vrijeđalo da se on stavljao i da se znak jednakosti pokušao napraviti između njega, Tuđmana i Miloševića. Naprosto to nije tačno, kao što nije ni danas tačno da su Čović, Dodik i Bakir Izetbegović isto. Ja znam ko i iz kakvih je kuhinja to dolazilo, to relativiziranje i zločina i svega. I onda sam pročitao sve što je predsjednik Izetbegović napisao. Sve, od Islamske deklaracije preko... Vidiš, ti si jedan od rijetkih sve sam pročitao ljudi iz SDA koji su čitali Islam. Ja sam je recimo čitao. Ali mnogi se pozivaju, čak i u stranci u kojoj ti pripadaš, na tu Islamsku deklaraciju, na tu knjigu, a da je nisu ni čitali. Tako je. Dakle, njima Islamska deklaracija onako stoji, kako se kaže, na polici, ako im dođu u gosti pa da kažu, vidiš, ja sam ipak... Pa to ti je, kako bi rekao, dio opšte te islamofobije. To je kurvaluk u politici. Tako je. To je islamofobija jer riječ islam ili kad neko izgovori Allahu Ekber, znaš, to se poistovjećuje sa terorizmom odmah. Islam i Allahu Ekber. Tako da smo mi ovdje bili osuđeni da kada neka budala iz Pakistana nadrogirana u nekom metrou izvadi nož i krene na ljude, da pate Bošnjaci u Bosni i Hercegovini. To je strašno. To je strašno. Znači, mi u tom narativu odrušenja, dakle, ovih nebodera u New Yorku živimo. I sad sam malo kakofoničan, skačem s teme na temu, od konformizma preko Alije Izetbegovića pa do ovog drogiranog Pakistanca. Ali kad sam pročitao sve što je Izetbegović napisao, zapravo sam vidio da se radi o jednoj, kako bi rekao, ne samo ljudskoj, nego i intelektualnoj gromadi.
I preporučujem svima koji imaju dilemu oko toga ko je, šta je bio Alija Izetbegović, da pročitaju njegova djela, da pročitaju Moj bijeg u slobodu, da pročitaju kakvim se on filozofskim, kako bi rekao, knjigama služio. To je bio ozbiljan intelektualac, a uz to je, dakle, godine i godine proveo u zatvoru. Ta vrsta kušnje kroz koju je prošao predsjednik, nekako je sad, bilo bi preintimno da otvaram, to je nekako sudbina i mog oca. O tome sad ne bih da pričam, ali on je 70. godina imao sličnih problema zbog, kako bi rekao, primjenjivanja, kako bi rekao, islamskih postulata kroz vjerovanje u Boga, odlaske u džamiju i tako dalje, ali o tome ne bi. To je neki dio naše porodične priče iz 70. godina kad sam ja bio dijete i tako dalje. Tako da to nekako, ako bih ja morao odgovoriti što sam se politički angažirao, mada ja mislim, hoću s tobom, Bakire, to baš da raspravim, da mislim da, znaš... Ti si u SDA samo radi Izetbegovićeve ideje. Yes. Radi onoga što Yes. misliš. Yes. Gledaj sad, a u to SDA i ti si svjestan. Nema čega nema. Tako je. Svašta se tu nakotilo kao i u svim strankama. Tako je. Čak neki su, pa nedavno je bila afera, prije nekih godinu dana. Čak su ljudi sjedili, pričali, dogovarali kako ćeš ti zaposliti ženu od nekog lika, ide kod glumca, glumac će da to zaposli u nekom ministarstvu. Na kraju krajeva, da se tako izrazim, ti popušiš ministarstvo. Ne budeš izabran za ministra, zato što su neka četvorica, Asim Starajlić, onaj Cvrle, neki, nemam pojma ko su ti ljudi. Mislim, znam ko je Asim, ali ove ostale ne znam. Pozivaju se na tebe, čoveče. Dakle, na tebe se pozivaju. Gledaj sad, govorili smo o ovim nagradama, o filmovima, o Zlatnom lavu, čoveče. Na jednom vidiš neke ljude u nekom, ti si čak i reagovao kad se to desilo, rekao si, tužit ću vas, stavili ste, pokušaš da te parafraziram, po guzicama čovjeku mikrofone i tako dalje, da se snima i tako, ja ni tluk jeo, ni tluk mirsao. I to je prošlo, ali ti nisi izabran za ministra. Došao je neki drugi čovjek koji nema veze sa tvojom profesijom, koji je u međuvremenu također odšao. Tako da si ti, kako bi rekao, profitirao u ovoj čitavoj priči. Jer ta vlada je svakako kratko trajala. Pa imaš kuransko aje koje kaže kad mislite da je za vas nešto loše, ono ispadne dobro. Ili ako mislite, tebi je ovo ispalo dobro. Ako mislite da je za vas nešto dobro, a ono ispadne loše. Kako se inače nosiš ti? Meni se to dešavalo. Dakle, kad sam radio 60 minuta, to sam ti mislim jednom čak i pričao. Na jednom čuješ s neke strane, iz neke bosanske zabiti. Kad sjedio je čovjek, rekao je, pričao kao sa mnom na telefon. Ja to saznao nakon 2-3 godine. Pritom ja čovjeka ne znam, niti on zna mene, ali se hvali tamo i priča s nekim. Koga on sad zove, ja pojma nemam. On se predstavlja da priča sa mnom. Smeta li to? Jesi li ti napravio, kako bi te rekao, jesi li sam sebi dušman postao u tom smislu, da uđeš u te šeme, da te ljudi valjaju po ustima, a pritom ti od toga nemaš? Imaju Englezi jednu dobru poslovicu iz šekspirijanskog doba. Kaže ovako: trač je kao lažan novac. Pošten čovjek nikad ga ne bi izmislio, ali ga bez razmišljanja prenosi. Ta je dobra meni. Jednostavno, to je takva jedna blasfemija koja je meni naravno nanijela ogromnu štetu. Nije ogromnu štetu, ali... A ne, ali ogromnu ti je štetu u nekom, kako bi rekao, ma dobro, društvenom smislu. Radi se o totalnoj insinuaciji i kad se, kako bi rekao, počneš vaditi iz nečega čemu nikako ne pripadaš, onda se tek uvališ. Tako da bi ja tu preskočio. Jednom mi je Davorin Popović ispričao jednu genijalnu priču, pokoj mu duši Dačo, naš dragi, kad su otišli da održe koncert Indeksa nakon rata u Beogradu. Prodali su 3 arene i na nekoj
ne 3 arene, 3 Sava centra. Sava centra. I na nekoj od pres konferencija digla se neka novinarka i rekla, gospodine Popoviću, da li je istina da ste vi i Mirza Delibašić u Sarajevu imali kuću za silovanje Srpkinja? Davor je rekao, da, istina, idemo sljedeće pitanje. Zamislite vi da je on ušao s njom u polemiku oko toga. Kako mi, šta? Znači, ja se sjećam jednog tvog razgovora. Sad se sjećam tvog razgovora koji se vodio u Kamernom teatru, Nijaz Duraković i Mirko Banjac. Ja, to je davno bilo. Da, ja se toga sjećam. Kad je Mirko Banjac rekao Nijaz Durakoviću šta ćemo sa ne znam koliko hiljada zapaljenih Srba u Sarajevu. Mislim, profesor je ušao u raspravu. Kad uđeš u tu raspravu, ti si donji čovječe. Dakle, neš da raspravljaš ovo. Ma ne želim uopšte, to je jedna blasfemija jedna totalna. Ja mislim inače da tebi to generalno ne treba, zaista to mislim. Pogotovo neš da ulazimo u ove varijante u vašem umjetničkom svijetu. Ne zanima me, riješite to u krugu porodice, što bi rekla sam. Nego ovo me zanima. Ti si Tuzlak. Kako bi rekao, cijela karijera ti je vezana za Sarajevo. Sad si u Sarajevu. I odavno si u Sarajevu. Faktički sam od 19... Kako objašnjavaš ukratko, molim te, to mi je vrlo važno, nekako u kroki varijante da mi kažeš. Otkud ovolika mržnja između Tuzle i Sarajeva? Govorim o mržnji koja je stalno po društvenim mrežama, po Facebookima, po komentarima, po Twitterima. Šta je fol? Dotakao si se društvenih mreža i ako su one ogledalo mržnje između Tuzle i Sarajeva, ja u to ne vjerujem. Obzirom da imam vrlo jedan onako odijum prema društvenim mrežama. Ne može Facebook biti sudija. Slažem se. Dalje, ja nisam nikakav, kako bi rekao, anahron lik i neka sofisticirani stvari, ali nama je Bill Gates i Steve Jobs su nam izručili sofisticirani tehnološki prasak koji je s jedne strane omogućio da uđeš u američku neku biblioteku, izvučeš govor Thomasa Jeffersona koji ti treba za neki naučni rad, a usput je omogućio da nerealizirana budala i šupak iz Haustora kojeg niko ne zna čita cijeli svijet. Tako da je to, kako bi rekao, ko oplemenjeni uran ili radioaktivna materija kad idemo na rentgen. Zračenje nas liječi, ali od istih tih elemenata pravi se atomska bomba. Koliko tebe boli to? Kad tebe razvlači? Recimo, ja sam davno prestao čitati. Ništa, vjeruj mi. Ja sam... Mislim, nisam... Ogooglao sam ja, meni je samo bitno ko piše, a ne šta piše. Bilo bi mi razmislio bi kad bi me ti negdje razvalio kao novinar. Ja potpišem to, ja nisam anonimus. Ne, ali... Ovdje su ovi fake... Kad te neko do koga ti je stalo i koga cijeniš, napiše nešto da nije u redu, onda se trebaš zamisliti. Ali stvarno ovaj polusvijet... Naravno, ima sjajnih ljudi na Facebooku. Možeš da pročitaš neke... Kreativni. Neke plemenite misli, zaključke. Ljudi 90%. Objave ljudi neke vrlo plemenite klipove, pozivaju na ljubav, na mir, znači ima, ali ta količina ne... Znači, ljudi se dijele na ljubitelje džeza i sevdaha. Dijele se na ljubitelje planinskog i morskog turizma. Dijele se na ljubitelje Nescafe i indijskog čaja. Ali generalna je podjela na realizirane i na nerealizirane ljude. Pitanje realiziranosti nije pitanje diplome i papira. Može nepismen čoban biti realiziran, a doktor nauka nerealiziran. Pa eto, na kraju krajeva Dobrica Ćosić je poveo ljude u krvavi pir na Balkanu, akademik. A ja sam na snimanju filma Ram za sliku moje domovine Elmira Jukića upoznao čobana koji je izgovorio jednu nevjerovatnu misao koju ja nisam u knjigama pročitao ni kod velikih pisaca, da je život mudra priprema za smrt. Čoban.
izgovorio tu rečenicu. Znači, jedan realiziran čovjek. Realno duboko. Jeste, nepismen, ali realiziran. Šta znači ovo, imati diplomu i smatrati se da si uspješan, da si nešto završio u životu? Ima tako ljudi malih, običnih, od kojih sam ja puno učio i vratit ću se samo malo na moju karijeru, kako sam ja stvarao likove. Ja se volim družiti sa ljudima sa margine, sa Romima, sa beskućnicima, sa takozvanim luzerima. Pitanje je ko su luzeri. Da li su kako ono kažemo najodvratniji, obični ljudi, kao obični, imaju kao neobični, neobični su više spoznati, a ovi su kao obični, svi ostali. To je potpuno glupa podjela. Jeste. Tako da, društvene... Vrati mi se na Tuzlu. Pazi, znaš zašto ovo pitam? Ja sam dobitnik plakete grada Tuzle i plakete grada Sarajeva. Dakle, to su dva grada koja su meni u životu izuzetno važna. Oba. Ja sam dobitnik 6. aprilske nagrade i počasne plakete grada Tuzle. I ja imam. Dakle, ja te sad pitam kod Tuzlaka. Šta je problem? Ja mislim da je to izmistifikovana priča. Ko to valja? Jesi se ti ikad kao Sarajlija loše osjećao? Nikad, pa kako ću se osjećati? Jesam se ja ikad kod Tuzlaka loše osjećao u Sarajevu? Ne smije. Ne smije. Tako, mogli bi sada taksativno nabrajati da, kako bi rekao, ne teroriziramo tvoju emisiju, taksativno nabrajati sjajne ljude Sarajlije koje su jako dobro dočekani u Tuzli i sjajne ljude Tuzlake koji su dočekani u Sarajevu. Ja mislim da je to jedna izmistificirani sukob. On se uglavnom zna prenositi u ovim navijačkim grupama, jer kad igraju utakmicu možda Sloboda i Sarajevo, Sloboda i Željo Čelik i tako dalje. I ti imaš tu jednu grotesku da su žešći i sukobi među Bošnjacima i timova nego ovi. Bilo je i groznih stvari. Tako da... Sjetimo samo Širokog Brijega, ubistva Vedrana Puljića, to je strašno. Ja jednostavno mislim da je to kategorija koja je izmistificirana i da se ja jako dobro godinama naravno osjećam i ovdje i ti u Tuzli i da to ako postoji na tim, opet im se vraćamo društvenim mrežama, jer svako je, kako bi rekao, odgovoran za život unutar tog nekog svog gradskog ambijenta, da li se on zvao Tuzla ili Sarajevo. Mislim da nije Sarajevo krivo Tuzli što Tuzla sad nema ni jedno kino. Nije mu Sarajevo krivo. Znači, ima sad ovaj Sinestar u Bingu, ali 4 tuzlanska kina su srušena. Ajde, ima kino, šta ćemo? Srušena su. Znači, nije Sarajevo krivo što Tuzlansko pozorište razapeto između kantona i opštine doživljava svoje najtužnije dane i tako dalje. Nije Sarajevo krivo što je sportski, kako bi rekao, ambijent u Tuzli otužan od 7.000 ljudi u Mejdanu. A to je sad, ja mislim, sve zbog ove korone. Jeste. Zbog korone je to. Niti je Tuzla kriva što je Bosna doživjela krah kao košarkaški klub, niti je Tuzla kriva. Generalno sport ovdje. Jeste. Tako da... Emire, vidi ovo, molim te. Zanimljiv mi je razgovor. Znaš, stvarno onako osjećam se pravo fino. Zaista. Mislim da dao si neki drugačiji intervju. Nego što inače. Znaš, uvijek, svi smo mi uvijek u poziciji da se nešto kao opravdamo za neke stvari i tako dalje. Zaista me to, vidiš i sam da ne insistiram, postavio sam neka pitanja, potpuno mi je, dozvolio sam da odgovoriš i tako i treba. Međutim, ima ovdje jedna caka koju ljudi ne znaju, koji nas gledaju. Ljudi ne znaju da ti pišeš priče. Kratki. Gledaj sad. I to si morao. Pa šta ću pa moram? Pišem priče, dugo imam. Sad, pošto nekad. Da ti ovako, ja sam tebe pio to, ti si to meni provukao prije nekoliko dana kad smo sjedili na kafi kod tebe u Kamenom teatru i by the way, zaista mislim da ovo je čisto moje razmišljanje. Ovo što si uradio u Kamenom teatru za protekle 4 godine, meni je važno da to kažem. Ne tražim nikakav tvoj komentar, apsolutno me čak ne zanima, rekao bi. Je zaista velika priča. Hvala. Dakle, od jednog pozorišta koje je meni gradskog nekako najdraže u Sarajevu, napravio si 18-19 premijera,
desetine nagrada za predstave koje su rađene tamo. Ne bi valjalo, ti si tamo već 4-5 godina, promijenila se sad vlast se mijenja ovdje svakih godinu dana, svake 2, svake 4. Uglavnom se sve vrti u krug oko istih ljudi i tako dalje. Imam potrebu da kažem da ne bi bilo dobro da nova vlast, ova 4, 3, 5, ne znam već kako se zovu, ima ih s raznih strana, da mijenjaju tim koji dobiva. Ja vjerujem da će se pojaviti situacija da i to bude zanimljivo, da se neko začešlja za takvu jednu poziciju. Važno mi je da kažem, pošto će ovo oni gledat, da to ne bi trebalo dirati. Bez obzira što si ti, uvjetno kazano, druga politička opcija. Daj mi za te priče. Daj mi za priče, daj nam nešto. Evo za kraj i nešto više ništa pita, samo ćemo se pozdraviti nakon toga. S vremena na vrijeme, napišem neku kratku priču. Da li je to na ljetovanju, da li je to i to čak članovi moje porodice ne znaju kad ja to pišem. Slažem to u neke kutije od košulja. Ko duhan. Jeste, sve su u rukopisu, ima ih preko 100. Preko 100? Preko 100. Hoćeš ti to objaviti? Pa vjerovatno ću nekih 50-ak najboljih izabrati i objaviti. To ja dugo radim. Znaš šta, najbolje je da ti Raport Media grupa to objavi. Kad ti to napraviš, mi ćemo to... To je priču, ja te priče pišem zadnjih 20 godina. Znači možda 4 godišnje. Tako kad mi dođe neka inspiracija, vidim neki zanimljiv detalj. Vrlo su heterogene, polivalentne, nemaju, kako bi rekao, nikakvu strukturu koja je određena nekim ambijentom, da li je to porodica, da li je to Sarajevo, da li je to, ne znam, film Šta naleti. Ima priča o Japancima, o ljudima koje na aerodromu gledam kako spavaju, tako dođe mi neka inspiracija, pa napišem. Daj nam jednu za kraj. A nemoj baš. Daj nam jednu za kraj, hajde. Daj nam jednu. Hajde jedna. Car si. Vidim, font je dobar. Evo vidiš, sve je rukopis. Super. Ajde, majstor. Ajde. I nećemo, to je kraj. Imam samo potrebu još nešto da kažem. Može, reci. Kad se me, mislim da je bitno o političkom angažmanu. Mogu? Možeš, naravno, izvoli. Znaš, kad padaju političke odluke na zapadu, onda... Promijeni se cijena karte u Tako je, jeste. Ili raste cijena banana. Ili se prospe Francuzi, oni poljoprivrednici. Pa ovdje padaju glave. Ovdje padaju mrtve glave. Tako da je gledati na kontekst društveno-politički iz rakursa zapadnjaka, iz rakursa Balkanca, pogotovo Bošnjaka iz Bosne i Hercegovine, nešto potpuno drugačije. I kad si me pitao za angažman i za ove sve stvari oko stranke koje pripadam, kad je predsjednik jednom bio bolestan, otišao sam da ga obiđem gore u njegovoj kući. Bili su tad, ja mislim, i Dino Mustafić, čini mi se, bio je Rejs Cerić, bio je, ne znam još ko. On me pitao šta ima, kako je. Inače sam imao tu privilegiju da budem nekoliko puta, pa možda i 10-ak puta, što kažu, far na far sa rahmetli predsjednikom da pričam. I onda je rekao, šta ima, kako je ja nisam ti otvarao neke teške teme, jer je on bio bolestan, dobro vratio se iz Amerike, bio je u Americi u bolnici, teško je disao i šta ću ja sad njega opterećivati. I znam da mi je rekao, znam ja da ima problema velikih, mijenjajte ljude, ali ne mijenjajte stranku. To je nekako ostalo ko neka vrsta maneta. Nešto je slično nedavno Denis Zvizdić izjavio. Ne znam to šta je Denis izjavio, ja znam da u stranci postoji... Ostajem da bolu prkosim. Ima u stranci ljudi koji mene s kolima zgazili, ja to znam. Ima i koji bi te zloupotrijebili kao što upotrebljavali. Jeste, ali jednostavno ja sam tu i pokušavam da... Samo ti prelazi na pješački. Dobro. I na zeleno. Pišem još jednu kratku priču na dan 5. februar 2021. godine. 10 dana prije ovog datuma dogovorio sam se sa Bakirom Hadžomerovićem da ćemo
napraviti jedan malo veći televizijski ili kako se sad to kaže portalni intervju koji će onda on emitirati na svojoj platformi u okviru emisije Politbiro. Bakir i ja smo dugogodišnji prijatelji i mada sam se godinu dana prilično hermetizirao kada su u pitanju mediji, pristadoh jer se radi o čovjeku koji sigurno zaslužuje s moje strane napor za jedan intervju. A svaki intervju, vjerujte mi, je napor. Ali probudi se jutros i dobih loše vijesti iz Tuzle vezano za zdravlje mog oca. Stiže me druga poruka o novonastalom problemu tehničke prirode na predstavi Schindlerov lift u Kamernom teatru, gdje sam upravnik. Kako loše vijesti imaju svoju spiralu nezaustavljanja i kako uglavnom ko zakotrljana gruda rastu i rastu, ima doh još jedan verbalan telefonski klinč sa dragim prijateljem u Mostaru, a završni udarac zadade mi Muamer Kasumović, brat moj glumac, koji poslao poruku iz Bijelog Polja kako ne može stići večeras na igranje predstave Žaba. Odgoditi predstavu za mene kao glumca je najbolniji dio glumačkog posla ili obaveze svejedno. Ovdje pisanje priče prekidam jer moram stići u klub Slovenaca u 12:30 gdje me Bakir Hadžomerović čeka, pa ću ostatak priče govoriti u kameru. Koja kamera me snima? Poslao sam Bakiru Hadžomeroviću poruku, brate, nisam pri šutu, možemo li odgoditi snimanje? On je rekao, nemoj mi, molim te to uraditi. Poslao sam mu novu poruku i rekao da stvarno energija s kojom moram ući intervju nije dobra i da to pomjerimo za 7 dana. On mi je ponovo poslao poruku, Emire, molim te to radimo jer sam već najavio naš intervju. U ovom trenutku ja ne znam da li smo nas dvojica napravili dobar ili loš intervju. To ćete odlučiti vi koji gledate. Ali zaista ne želijeći se dodvoravati Bakiru Hadžomeroviću, on je čovjek koji je zaslužio i ako nisam pri šutu da mu izađem u susret. Duboko vjerujem da će i on nekad, kad ne bude pri šutu, izaći meni u susret. Hvala ti, Emire. Hvala tebi. Hvala što si bio tu. Hvala. Politbiro uživo, Raport 2, Emir Hadžiafzbegović, glumčina. Hvala majstore, vidimo se idućeg ponedjeljka.